So kita orang makan dekat restoran di Lion. Halal Singapore Hanoi. Airport chicken sedap. Mama, ini tak tajam. Kat sini halal ya. Dan kita orang nak makan makanan Vietnam sebenarnya. Tapi bila tengok menu dia banyak makanan macam tekak Melayu. Cakaplah. Apa yang hai? Anggun nama Anggun. Nama Anggun. Okay, and then? Hai, adik. Ni. Nama adik siapa? Mama, adik je keluar air je. Tak apa. Air fresh orange. Air watermelon juice. Sambungan yang tadi. Dan makan. Nak pergi jalan kaki ke train station. Oh.